Hello bangani, sesikhathi sendzaba neMaya Nalibali Storytellers. Indzaba yetfu namuhla ithi Sipaji segolide. Into beyicocwa ngimi, ngu-Andiswa, Celenhle na Ayanda bangani. Sonzelani bangani bami, sitova ukuthi konekalani kule ndzaba. Ngelinye ilanga ekuseni kwavuka indvodza ebenganakhaya. Becithe ebusuku bonke bangayitolo icela kudla. Kodwa kude namunye umuntu wayekhombisa kulunga. Beyilambe kakhulu indvodza bangani. Sisu sayo besibanganemsindvo. Beyishisela lakutfola engakudla. Ngako-ke yabe siyahamba ngena emakethe kulelo dolobha. Yafika yacela abathengisi ukuthi mamane bayiphe kudla. Ngiyanicela. Sekunemalanga lamabili ngingakutfoli kudla. Ngilambe ngiyafa. Ngiyanicela ukuthi ngimane ngiphe kudla kwenu lokusela. Iningi lebantfu lavele lenta ngathi abayiboni le ndvodza. Labo labayibona bayijikijela ngetithelo letibolile bangani. Bayibita ngemagama lamabi lafana nokuthi ligundvane lasesitaladini. Labanye bayibita ngokuthi inja yasesitaladini. Isafuna kudla iyabona isikhwama sesipashi lapha etuli esihlahleni ebesiboshele ngetinzambo. Iyasi-Jones ngaphakathi kwazo bekunetinhlavu teligolide. Hawu, tinhlavu teligolide ikhuluma ngenhlitiyo lejabulile. Kunye, kubili, kuthathu emakhulu etinhlavu teligolide. Uyabona ke lokhu kutangondla impilo yami yonke. Isagijima le ndvodza ijaye ukuyongena emakethe iyogcwalisa sisu sayo. Yeva umthengisi amemeda. Lalelani nonke, ngilahlekelwe sipaji sami seligolide futhi ngitamhlomelisa loyo lotasiletha. Le ndvodza leyingenakhaya beyinenhlitiyo lenhle kanti futhi yamvela buhlungu kulo mthengisi. Yase incuma kwenda intfo lenhle. Mnumzane, ngiso lesipaji lesikulahlekele lesi, yabuta isiphakamisile lesipaji lesitfolile. Hawu, maye mine, usitfolile. Washo umthengisi athatha lesipaji abala tinhlavu teligolide letingekhatsi. Le ndvodza lengenakhaya yamasikhashana yase ibuta ngalo mklomelo. Mnumzane, ukhona lokuthita lokushida ngemklomelo. Umklomelo? Kwaphukuta umthengisi. Kufanele ngani ukuthi ngikunike umklomelo? Ngoba phela wena sovele udintshontshe letinye talenhlavu tami. Mina angathatha lutho kule sipaji. Ngiyacela unginike lo mklomelo njengoba wethembisile. La kule sipaji sami bekunamakhulu lamabili etinhlavu teligolide. Nyalo selikhulu etinhlavu kuphela. Kwasho le ndvodza itfukuthele. Ngiyacela mnumzane, angikantshontshe lutho mina, kwasho le ndvodza lengenakhaya. Tonke tinhlavu sowote lapha kule sipaji njengoba mina bengititfolile. Hayi suka lapha wena, ngaze ngibite bonogada bekosipete batokuthatha, kwamemeta umthengisi. Mina ungangibona ngasingilutho, kodwa mina ngiyindvodza lethembekile. Futhi lawo bonogada benkosi ungababita, mina ngitifakazela enkosini, kwasho indvodza. Lo mthengisi wabesiyabita bonogada benkosi beta batomthatha. Yena-ke wabese ulandzela ngemuva wahamba baya enkosini. Ningibobani nini? Futhi nifunani lapha? Kwasho le nkosi tayibona le ndvodza lengenakhaya nalo mthengisi bema ngembi kwakhe. Lo mthengisi wabe yokuqala ukukhuluma, wabe soyasho ukuthi ulahlekelwe tinhlavu takhe telikhulu, futhi le ndvodza lengenakhaya le itshontshe hafu wado. Le ndvodza lengenakhaya beyisolithulile ibuko lomthengisi nakasolo akhuluma. Ube soguqukela kule nkosi wathi, wena yini lo ngayisho ngekwakho? Nkosi yami, ngitfole lesipaji lapho kulahla khona tibi, futhi besinelikhulu letinhlavu teligolide ngekhatsi kwaso. Kwasho le ndvodza lengenakhaya ikhothamisa inhloko isakhuluma, ngulelo liciniso. Inkosi yacabanga ngasikhashane yase ithi, mthengisi, ngisho kahle yini? Uthi sipaji sakho besinemakhulu lamabili etinhlavu teligolide ngekhatsi kwaso. Yebo nkosi yami, ngulelo liciniso. Ngiyabona, kwasho inkosi iphulele isilevu sayo lesithi. Kukahle, ngiyanikholwa nina nobabili, futhi lo ngakucatulula malula. Mthengisi, uthithe lesipaji lesikulahlekele, besinamakhulu amabili etinhlavu teligolide. Lelo golide liningi kakhulu ukuthi ungalithwala ngesipaji lesincane. Kodwa-ke, lesipaji lesitfola ngule ndvodza lengenakhaya, besinelikhulu etinhlavu nje kuphela. Lokho kusho kona ukuthi akusiso sakho lesipaji lesikulahlekele. Nyalo, ngithi sinike le ndvodza lengenakhaya. Hhayi-ke bangani, kodwa lokunye lo mthengisi libeka ngakwena, ngaphandle kokuthi anike le ndvodza lengenakhaya lesipaji. Kwathembeka kwale ndvodza lengenakhaya, wayibhadala futhi kwayiphilisa impilo lenze lenenjabulo nekudla lokunyeni langakudla onke emalanga. Sesikhathi sekushuma-ke bangani bami. Asike nicabange-ke ukuthi uma ngabe lo mthengisi uncume kwenta umhlomelo emaphephandzabeni, bewutawuthini? Bewutawubuka kanjani futhi? Hhayi-ke, ngiyanika lethuba lokuthi nine bangani nimentele wona, intfo lefana nalena nje. Ngingakhohlwa ukuthi diningi indzawo ningatitfole, intfo kumele niyente nje ukuthi nivakashele @nalibali SA noma nisi-emailele ku info@nalibali.org.